n'asɛm but obi anka n'asɛm no hwɛ wo deɛ nam no kasa yi gɛ na ntia wo deɛ nkyɛn bɛte nsɛm na no mu nsɛm na kasa bɛyi no hwɛ obi tumi da yare paso no nya ɔgyefoɔ mebu bɛ na meka wasɛm na meka tiefo asɛm na mebu ɔmo so bɛ sɛ wiase mu asɛm no no ɛsi akwala ɛpa de kɔkɔa ahwa ɔmo ano baabi a tiefo ɔmo ano ti deɛ abaya ne po wiase ne sabɛka na sabɛka no onyina agyefoɔ ma ne ngye no ɔpamra fam nyɛ saa onyina agyefoɔ ama ne ngye no wiase no ɛnyɛ ne deɛ ɔbɛtu bi ebi ewukɔ ebi ebinya sika gyae ɛkɔ eruwa bi ka na ha na moan ɛba ne kaa so ne cars bebree ne nyuma bebree but ene wote ne nka ene wote ne din first anyotofo bɛyɛ na anim no ɔkɔ anyotofo di nanum kan ne body guys ahoroɔ na so ene yɛnti biem just embre ɛdandane get nya very careful na ɔyɛ ɔba etini be man konkɔ wiye da batutu a should be mabo perifo bu sa be no so why now you say ɔne honorable bɛkɔ a ɔnyɛ very careful because honorable one oye penny two o penny to meet yan kwan bia so ɛso fa na fa mu aba na sakra kɔ ye badwen ba kɔ ti de honorable kan kɔ bɛtwe hu na ɔba fom ɔnkɔ so da akwala na ne kat no sa akwala no oni ne atwa na no so cause one kat te betwa so so ntumi kasa biem ti girl no o metwa na no so enche o ntumi kasa biem bibi wo wiase keda ke ntu epu enyi so betam bia ko yen bibi o ba girl na no bibi wo wiase keda ke ntu epu na no de asemebre na de brenna le jifu bedi mesi ina ogana o kasa too much bibi ntumi finish but only yi say wanye very careful be do ba bi no in not Ghana ibi hu yo order for mo akwa about too much GH a morning show e too much GH na we go so awhwe na wonu ya Reverend Eli ni na anopa we mensa ka osofo sronko bi wa to say o man mu no nsɛmpi na esisi political ones, entertainment ones, na no pa we de ye be doso mu ni ewurawura ni efifi mu na weni bechi ende ejabe to ha me twa mu si ma me ba ye de nkomo no be hye so adofo mmao akwaba bio na baabi ye dri de baabi a ehun hia me pa Prophet Ibenjan and mama blue. Oh good. You know akwa ba eji we dey so. Oh me also na me so for. I say dem who say kesia na we you know say lockdown dey buy na ma body ni basa na. Oh. Nyame adom. Nyame adom. Ene ahwom so yenti. Good. Good. Why? Good. Odifo enemeni agi pass me sa account. Because in same bebre ekoso amayi maybe obi asoka adwene na minimso kita the original information enuti na matching aba ha no nene adofo ni etifo nyina epe wache odifo ya fa nkom enhye so ye mi aba Tracey Boakye ni sem no start ye no na ebi na nim se girls talk bi enya di bia ebekọ ekire eyomoa entertainment industry na mo ayo mu beef ntenim say beef and na say we na so ni omu say beef de ba eya na omu de sell omu out but this time around we have beef no kono I say dey bia no yenya new issues dey bia na rise Africa ba bia be dru ni krapo de I say owo efra elimgu ase efra any attacks bi na machiri odifo Tracey Boakye hu sensem bi say na hu no Meda wase say wa makwanya too much GH meda wase biom so me chewa tie for mo hwe en anopai show so se ba bi obi nyame asu medwe nka obiara na en anopai said the word kan aka no about enya evans enu aba Tracey Boakye o kita din so o man ni mu a
ɔmo nsɛm no ne Misbah nsɛm no hyɛ ase ana obi afi sɛ ɛyɛ beef a ɔmo keka ho baade baako a mɛhyɛ ase ni Bible ka asɛm bi ɔse kasa gidigidigidi ɛma bufuo ba kasa bɔkɔɔ ɛma kɔmatɔ yam asɛm no hyɛ ase no ka Tracey nyantobo ase a okay kasɛm no ɛmɛduru baabi a aduru but ntobo ase a nipa bi ninti ewiom bɔ ne mu okay baabi owa a ɔhwɛ ya n'ase ɔte yɛn ka no mesra atiefoɔ anadɔfoɔ sɛ ɔmo ntaage ne nka dwumadie no na ontie no mfomu aba na sɛ otie no mfomu aba bɛboa no wɔ n'abrabɔ a ɔbɔ yi so ɛnyɛ saa deɛ di n'anim no ba no ontimi nyina no okay because nipa yɛnum kasa biara Bible sɛ ɔde owu ne nkwa ahyɛ yɛnum deɛ nipa bɛka biara no ɛnya nsunsuansoɔ ɛwɔ hyɛbrɛ no wabrabɔ a ɔde ba awiase so where your secret is your power nipa ɔkasa bebree no ɔka ne nsɛm bebree pia akyire ɔbonsam na ɔnya so agyina na ɔde kutia Tracey akasa kwakyere dodo wakasa ama na trahye wakasa na even mone Misbah ode no ma me hyɛ asɛm firi hɔ akra ɔkasa ya ma sɛbe Misbah age na no ɔfa ho didi ne boa hwɛ baabi a waduru no obi aduru atwam okay abrabɔ na yɛbɔ no baabi a ɔno aduru no 29 years no obi atwam said was starting a business war 300 Ghana no obi starting low watwam anyiska billionaire but ontina no kasa yeah always can you kasa da no skafu be bring kasa because their secret is their power babi omunyo musika free almost so da always can you otai show ne niama out da debi ne niama no wa hide tie duru babi obonsam eka che Jesus Christ say onhwe wiase mu so timi free soro na obebo fom a odi wiase mu niama na be ma no na abofo mpo abeso ne mu o se men so nyankopon hwe eduru bi enso wona ba no nipa ka wono tu Tracey o true challenge na me bon sam ne ba na obeti bi one oni de ku wie ye no penfu bre frɛ no sɛ de no ansɛm ka no sika wono tu maame o kasa dodo yeah wa kana no antum otum be kasa na pai makama no anyume no sa kasa gidigidi yeah by the more na nipa o kasa na mboni so ne kasa ni mu na bebre wa bɔ ne ho dua batoni sabo bako wo se ensem na Tracey ka no wo di kan ka fe so ase ne nsem na o ka no e ma bonsam enya akwako che say chance wo ne ho sisi ya ase ne nsem na o ka no e de duabɔ e bem sofo ye ka e duabɔ a ayese de a ya ka sem bi ato so se endi uden ne si ano minim se nsem mo kan di just beef no amoye nje ko ba ne se na eduabɔ ni owu ebemi meda wase biem so e ka duabɔ a yeah Bible say duabɔ ni nyina so no enya adwuma yenu masem we it carry power yeah Bible say nyankopɔ boy se ne suban ene se so yeah na ohumi gu yemu ye be krate asefo na odi nemu na ahye yensa se mra medi so ti de dia no be ka biara no ebam ema ya brabo tu kaso be di ya be di kaso ni ya woni yi de ma make us get nsem no duabo ba na brabo so no so one na no mu nsem na okeka no o true be challenge ebu wa no waye o ebu wa no waye ebi wa no waye ba waye but onkai ebu also okay waye but in the public to obi aka tesu be deny in the public set me nyeye but wo mu no nso waye ba ka certain thing be bree mani pa kansa hwe ne nsem rede mani kan sabe see papa na japade na yakoso no said the tiefo we titimi modin bi sa papa na japade no ye twon pona won say now ne kasa ni na ensi so ase o kai ai menu mienu ye be twe kurasa wona papa na be twe kurasa a kire so no ne nsem bi say papa ne nsem ensi so ti amana no mu nsem na kasa na asu na fidi na eyi no okay die ma me kasa won hwe yi a onu akasa lo be luzu se oman yi mo yete no hu
wasɛm ma ya obi a hwehwɛ wo nsɛm da ba wasɛm ba ni nyankrofo tom bo ase hwehwɛ abrabo because se papa no mo ka no se eyampa se papa na obi a wo ka ma edian piepie so na ebi da gen no adome na ho ne ba no mpo adome no but se enyampa so a one obi wanyi chen wo biara no nipa no control wo sebere so for how nipa bi obi wanyi chen no so be so di yie na kasa tie obi wo yeskani a undi yie da by fact they say go be say ba ko be na fa so di yie no nche ni secret but gay kasa too much say obi biara one be nya sem biara no what true challenge ai for e be say one baseball there no kasa ya ai odi 40 years na sabe utimi achieve me hwe ba bi manya duru hwe de batimi achieve hwe ebi de ba no pa ebi de ba wia ebi de ba numere abrabo hyase enye dim se awiye obi timi hyase fefe ba na wie tantantan obi timi eskani ne ebe duru numere no no wehia nim no nsia ebo mpere no dakoro gen ba bi ote ye nka no bia no opa onko nyame no musire nyame sina numa sam no se de no me bi bra na wo hwe enye sage no misunu wona nim kanko so when you the first person okasa assembly na ehu hia me yie pa na meeting we first discussion area no eno ne ade ehu hia me pa se ye be address asem no bebe na ka se anamo na aga ni tu no anhwa o be yi ne free ho wonim so obi nyini frompo na ono atọ pressure ma no ena no matuzu no hwe nipa betime wotiko betime wotiko ba sembo metwo ho ensi ano wuzu se eyankofo bi na apia ne so be kasa unim de nti a me kasa asem we no me nya me hu niema no ahoro mienu okay sunsum na honam etu sunsum gena no masem ama ho bebre asom e de be sore tia no he omboni omu no agise omate omboni hunu ade agise omate ye ka beifo bosomfo okot mala adonsifo sakrofo na no o ma ofie o but wonu mudwa betim de asema brew again o dwa na no dodo de wonya ne no obi nya chen no ama na firi nsem obi timi fo obi hu tanke de wonya no no fa ho kan na okun free bible kasen o se otamfo onna agise obi ahwiase to one so gena no masema kasa e fa sembre no wonamu no kofoin duedum ko ka de obeka hwe enye obi a na kasa tia no de metimi aka no enye obi a ene kasa tia no obo obetimi ata wachi ko Ghana ha no sa issue edi asofo no mu bidin bam ena asofo no mu so ho edi bam no amuso no obi so nya sempen mi bu atiefo obe wo say Tracey Boakye asem no de asofo bi ni mu din ebem na sa asofo na omudin ebem so no omo hu nsem abapen o pa kire sofo Nigeria na because usually ba no born Nigeria ndi say sofo Nigeria na ni bibi ni Tracey Boakye meaning how true it is there but I question there bebe na e kan no eno de mentimi nka meme de mentimi nka sa asem no tiniti no be hu ba bi efa ko Tracey ni first beef with Mesball no over the issue e Mesball be boss of obi ni say oni so na di nkomo pen aman ko ye asem yeah Mesball be kan say oni Nigeria won sem no obi eni oni Nigeria nko ni but the way I trace by Martin be kan say Mesball the night call Nigeria church one Kosile no and later all blackmailing for 500 million that's 50,000 Ghana cedis yes ana in common call so for same eno na woka mekano after no achi no gen de time so hwe ni kasam ye no ono anu nsam e fast ma bre no
me tunifo yes o court obetimi adifo cause court nsem hoyi de o kan eno na igina so de bu achiri abra yenya honorable Kennedy unim ensema honorable kan no kwase mako ne say honorable echire nyamsompa okay nyamsompa o che ne say de he obi o wasase su biara nya otini by Ghana ya fasam ne say obakofo nko ana adi boni but no be you osuma MPA ye no eche de dia pie but honorable ambaye ne politics obe class am say don ye boni da no opa won so ne ka say o ka wie no obe refer ko achiri say even po eye Tracey sofo a obompa ye ema papa no onu akro na ene Tracey ebibi ene Tracey na komodiem ana na dwo be kasa ya na no osaka say even po benya sa sofo na japade ede ediana you see gene no masam de nsam ba gene kana no tum on kana no tum onwe ne mada ache ho no kana no tum ade ye wa brabom se wo ko na obanyi na wasem bi wakanti ba bi oban benya mboa no onya mboa mfiri wo ebia enei esi daachi bi obi boa ne ba de dumpe he obi hia obi wo na brabom bananum kasa betim de asamato oni banum kasa engu owu mpo a ene sebe the former president wa wuko atamos omu etimi bon the voice bi omu etimi bon the voice papa oye mankrofo bi etene ebitumi aka na busua yeah by Tracey kasa no the we are all kasa kono dachi ade bia nipa bia bia no dwen o ma na wachirima ba odifo esi an usanka ma Tracey ma ne kasa kra afa asem no better ne say omo akasa ti omo onpo ma cho tio ge no ye wo nu ho ne wo kofo kent ma ko pa cho ye wo 2 years ya de wo nu ho no o ka ba pa cho ya onko ho biem ba ge ndumi ba bonte be ka say ma omo mhwe mi na ma cho me nya biem mo sa ba nyumbere ge no hia bible enra video a oyeto ho no no enra no oye videos be 2 say 3 na video no I said na isi an all day Kennedy on honorable Ken say one funny videos no amba bontin a te say na honorable your trofo enti usanka Kennedy says asem we anka no so fa videos no embra na because him say honorable Kennedy waka se ohunu de na weku okasa o wa no onim ena me matikra say captain smart crab confirm say video no honorable video no ade ba kwa meka fasa se me hu ne say honorable mo aga no so when one and so we never cast honorable kind of oh I am pa onim say nipa oh wait say ono krama di agro bibra edu be otafre wa no yeah honorable di bia wo man ni mu no aso be kan ye no obegyan finfini ka asem no ba ge no aye no gigefo ena onsoso ena obeso o yama attention no efiri wa bi asem ni free ba to na bofo video na ba na aka asem no aye dro but where the nipa be due biara obetwa honorable de ba o wan fa ma o ge ne timo aka no untimi recover da but odifo in same be so out kire say politics and honorable Ken person because baby na e ka say honorable attack NDC for 83 for nyina campaign team no kenkofo omutumi kasama NDC no odi ken e break am nyina down na Tracey Boakye semba na ye kan papa no baby na nim say yem papa John Mahama
It I said there on no person or hit is outside no from pa. Ye can mampeni John Huntuma. Won't say so pano to master Nagana for you bone say Papana Casano, or Jama Bofo and a sebi on some fatacrassy Butumano. You don't say a political reason being in a ma or no so as I did. Daddy, can the sound ka honorable Becca sign ka obe fire papa no. But Uncle Bassa, honorable some of a kind on the way. Bible casen be Nimdie yen tono stone. Yakwaka say potro. Honorable apply wisdom. Who say, Seka on the tona, Cadena Baba. This is a two beer, as and no best silence will be a 70 back. To honor what somebody by and say, Sabi, say, Empo, only obi quabontin, obi cum, equabontin. Apply wisdom. And you be beyond the P. Tona was some can go dear politics own, Casama Bagana. Okay. Casam Bagana. Ka even po come a cabin more bia, come back any jing. Hey, I am going to be say, Yamasomo, and say, O sorry bow, Yamasomo, so near console him. No what to me up one in the free. Honorable pray Yamasom, or Hanom. You go two quotation now to confirm say one year born it down. Sorry, that can be. Honorable should be bride first no be like a way about sense so, but a movie will say, be a bit me, be a bit not to be our brabo. To any politics as them, but let you know all problem. Because of so you say, I a campaign no many must just say, hey, Papa, and some of Ghana ha a coso. Yeah, where's the insane honor? Now, one person and some more hand of my ecoso. And for politics on. As some ecoso, and for politics on. Just by say, I'm my time, Papa. Okay. But you ask one. And if a piano, you shouldn't pay no money. Only a bit to me, you are man. Okay. Tracey or Cassa, Nicassa. Any and some of their sending. A farmer's bell, adding some air babble thing. Because a some way, not a in a swab. By an salmon, eating in a swabber. Eating in a swabber. A man salmon, I go for fruit brain. Share and crow for papa, and of did that power. Ghana for a shame. You have to for it, Obi Piara, and fun who say. Senkaya me papa ena sukon no mabi aba wabi edre sa kadena kamaye mesi asem sia me anwi no enwi ochena Tracey enokoda onwi ochena na onwi ne bana wawo no ai se papa ne bana onwi no to anwi ne ho a da chibi so ni ho a ne bana be mabo Oniwa ne ba no be wo odi for me di we twa to kra na e de yankomo na ba ni we enura video bi a na air trending almost see Tracey ni ma me boni dia o boni dia it means say e dua bono ho sunsun aso no because the way a ansem bi konamanfo esi obegu ombe yine from yine free ono a ono so no onya self control ontumi kan no ntumu no could it be say e dua bono na Nana, because all this one you see, in fear or ten or connect to one, you are name a more and can hire. I never could say Tracey, why proud of the one man also the dog. I must saw home, I be run. Bible said, "Oh, Brennan was no." You are the pijama, but the man also, you are the Brennan. Ebini mu ka duabon me menti duabon ho asem de. Okay. Baba ko se duabon ni nyina so enya dwuma se ampat ya na wo nyina so abetime ya dwuma. But kameti duabon no a obo no se fa bibi hu de na hu de meka. But se enya no mpo na Tracey ama na wo so sen America krani ai insensem we ba no. O to be free bloggers. O me twa japade a wo. Hwe!
ebi no ashabra base onyi nduru ba biara yakade nanim ne dɔɔso obi timi ya aban dwuma nye sika sisi dan last minute ahoche timi ba ma ne ton ne fie nara ya beti bibiri abakosema twamu ebi nye sika twam enye ono kwa ba ne ebu mudin a yente biem te sebi ahomaso no na ma sebi wo se nipa bi ama ho so duru ba bia ho obi asoso beka wasem bi ama so beka wasem because monaguchi ni mo Venice anaba na mo moisha as obia betufu bia se de obi eja no woko onim ade ba ko se gena na wo se obi anka na asem ba obi anka na asem no hwe wo de na me no kasai gena ntia wo de nche betensem isi semes odifo enche betensem se de gena no mu nsem na kasa be yinu hwe obi timi direct pass no nya ogefo me bu be na me ka wasem na me ka tiefo asem na me bu omo so be se wiase mu asem no no esi akwala e pad kokwa ahwa omoa no ba bi atiefo omoa no ti die abaya na po wiase ne sabeka na sabeka no nya agefo ma ne nje no opamra from ne sa onya agefo e ma ne nje no wiase no enya ne dia obatu bi ebi ewuko ebi ebinye sike jai eko eruwa bi kana ha na moan eba ne ka asaso ne cars bebre ne nyuma bebre but ene wote nka ene wote ne din first anyotofo be na enim no okwa anyotofo di nanum kan ne body guys ahoro na so ene yenti biem just embre edandane get nya very careful na oyoba oba etini be man konkwa wiye da batutu a should be mabo perifo bu sabe no so why now you say oni honorable be kwa onye very careful because honorable one or penny two o penny to meet yan kwa bia so fa na fo mu aba na sakra ko ye badwen ba ko ti de honorable kan ko betwe hu no oba fom onko so da akwala na ne kat no sa akwala no onyi ni etwa na no so cause one can say be twaso so ntumi kasa biem odi fo wakase won ti ge no o me twara no so enche o ntumi kasa biem bibi wo wiase ke da ke ntu ebu enyi so betam bia ko yen bibi o ba ge na no bibi wo wiase e da ke ntu ebu na no de asem ebre na de brena ne jifu bed me see in na Ghana o kasa too much bibi ntumi finish but only yi say wanye very careful be do baby no in not Ghana ibi hunu okay me sere ne sofo a kwa soro na on tunifo oso on kwa soro bi oh edu baby ne nipa ye masikali di ene efisi nyambe bi ni wiase obi na ma nkwa ho osikani bible so osikani bi enya sika na odidi ye na odidi opegwe na ka tene kras me kra mo wani nje na de pebie manya na was kwasia ene ma je okra fru nsem Tracey asoma me ka jaja no no so by mo bi ye bi o se o japade we ne ma me woni ye na was he wo ene ma je nkwa fru nsem o kasa no o kasa be bere but on me say the boss asen obetimi ade ne nkwa ne time biara on me ne nkwa je ho no mfa Yesu ade ni pa say feel proud wo mu si ni nyame nyese wo dan won wo bi wo a e de asienda the former president atamos wu ye kaskam pem benentment on nkwa na the was kan tonkwa o te say the drive sie no ba bi e ko sie ni mpo o te say sie o no bi ka ho e din do e din ja ho de a that means say o ka sawo o den wanya so bi ne toma ho say ye wo a say papa say hwan say hwan one day would be chow akola peniwu obi atimi but odi for kwakwa ne say me kwakwa ne say Tracey onkara ntu say enne kren ba be kasa o so be kana asemo so onkana asemo onkana ntu na onim nyame omfa nyame
because Bible says nyansen na eni nyame soro. So bi onsoro nyame bia okasa to be onsoro nyame nyame be na ma ne kwa ebiem echia omom hwe ye na titiri pa ene nyam papa ba ko pe Pastor Eric Jankote ene Mr. Innocent, Mr. German, Mr. Adam, Mr. Dominic, Yami Shrao, Semuna Musutai, Prophet Achi, Minuanamun Nara, Bernard Abi, Yami Shomuna, Yami Shramoso, Semu invited me so, Yami Shamuna Pass. Amen. Yami Shoso, Odifo. Yeah, out of all, I had near a brema when there ye discussion, you and me guess, Prophet Ebenezer John of Free Christ Apostolic Church ewo fisi na woni abema Reverend Elia that's ene besen we share bio se won subscribe share video we mo bia na obia so nsanka bi especially Tracey Boakye onya menka mo bye bye.